U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Pomolimo se. Svemogući vječni Bože, ti ne braniš praviti likove svojih svetih, da svaki put kada ih pogledamo tjelesnim očima, razmišljamo u pameti djela i sveti život svetaca, zato da ih nasljedujemo. Dostoj se molimo blagosloviti i posvetiti ovaj kip koji je načinjen na čast i spomen svetog Mihaela. Daj svakomu koji bude pred njim ponizno častio i poštivao tvoga sina na njegovim zaslugama i zauzimanje postigne od tebe milost u sadašnjosti, a vječnu slavu u budućnosti. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen. Sada ćemo formirati procesiju, onda prije će ići zastava, poslije će ići kadionica, poslije ću ići ja i onda ćemo svi pjevajući, onda nakon nas ćemo ući kroz glavna vrata crkve i ćemo ući unutra da islavimo Gospodina kroz svetu misu. Hvalama na vrata njegova udvore, njegove pjesma. Užite mu veselju, predice njemu dođite, čestitati u moje ime, danas na današnji dan, molimo po zagovoru svetih arkanđela da možemo stvarno dobiti hrabrost slijediti Boga svaki dan našega života. Eto toga i radosni zbog ovu festu koju slavimo, ali svjesni isto naše slabosti, draga braći i sestre, na početku ove svete mise, zatražimo od Boga da nam se smiluje, da možemo dostojno slaviti ova sveta otajnica. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješi vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju Vlastodjevicu, sve anđele i svete, i vas, braćo,
čuješ službe anđela i ljudi. Tebi anđeli u nebu uvijek stoji na službu, da čuvaju u našem životu na zemlji. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje, u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, posle vijeke vijekova. Amen. Čitanje knjige Brojeva. U one dane Gospodin siđe u oblaku i poče govoriti s Mojsijem. Uzeo duha koji bijaše na njemu i stavi na 70 starješina. Kada duh počinu na njima, počeše prorokovati, ali to više nikad ne učiniše. Dvojica ostadoše u taboru. Jednomu je bilo ime Eldad, a drugome Medad. Duh je i na njima počinuo. Bili su i oni među upisanima, ali nisu pošli u šator, te počeše u taboru prorokovati. Neki mladić otoča te javi Mojsiju. Eldad i Medad reče, prorokuju u taboru. Jozva, sin Nunov, koji je posluživao Mojsija od svoje mladosti, prozbori i reče, Mojsije, gospodaru moj, ušutkaj ih. Mojsije mu odgovori, zar si zavidan zbog mene, o kad bi sav narod Gospodnji postao prorok, kad bi Gospodin na njih izlio svoga duha. Riječ Gospodnja. I preceti del Signore danno gioia. La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è verace, rende saggio il semplice. I precetti del Signore danno gioia. Il timore del Signore è puro, dura sempre. I giudizi del Signore sono tutti fedeli e giusti, più preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un favo sfilante. I precetti del Signore danno gioia. Anche il tuo servo in essi è istruito. Per chi li osserva è grande il profitto. Le inavvertenze chi le discerne. Assolvimi dalle colpe che non vedo. I precetti del Signore danno gioia. Anche dall'orgoglio salva il tuo servo, perché su di me non abbia potere. Allora sarò irreprensibile, sarò puro dal grande peccato. I precetti del Signore danno gioia. Dalla lettera di San Giacomo Apostolo. Ora voi ricchi piangete e gridate per le sciagure che vi sovrastano. Le vostre ricchezze sono impudritite, le vostre vesti sono state divorate dalle tarme, il vostro oro e il vostro argento sono consumati dalla ruggine. La loro ruggine si leverà a testimonianza contro di voi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesori per gli ultimi giorni. Ecco il salario da voi defraudato ai lavoratori che hanno mietuto le vostre terre grida. E le proteste dei mietitori sono giunte alle orecchie del Signore degli eserciti. Avete rotovigliato sulla terra e vi siete saziati di piaceri, vi siete ingrassati per il giorno della strage, avete condannato e ucciso il giusto ed egli non può opporre resistenza. Parola di Dio. E diamo grazie a Dio. Alleluia. Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Marku. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme Ivan reče Isusu, učitelju, bili smo jednoga kako u tvoje ime izgoni zloduhe. Mi smo mu branili jer ne ide s nama. A Isus reče, ne branite mu, jer nitko ne može učiniti nešto silno u moje ime, pa me ubrzo zatim pogrdi. Ko nije protiv nas, za nas je.
U istinu, ko vas napoji čašom vode u ime toga što ste Kristovi, zaista kažem vam, neće mu propasti plaća. Onomu, naprotiv, ko bi sablasnio jednoga od ovih najmanjih što vjeruju, daleko bi bolje bilo da s mlinskim kamenom o vratu bude bačen u more. Zato, ako te ruka sablažnjava, odsjeci je. Bolje ti je sakati ući u život, nego s obje ruke otići u pakao, u oganj neugasivi. I ako te noga sablažnjava, odsjeci je. Bolje ti je hromo ući u život, nego s obje noge biti bačen u pakao. I ako te oko sablažnjava, iskopaj ga. Bolje ti je jedno ući u kraljevstvo Bože, nego s oba oka biti bačen u pakao, gdje crv njihov ne gine, niti se oganj gasi. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Isuсе. Baš na mene. Evo, draga brati i sestre, evo riječ danas dijeli nama i tebe i mene pomagati. Danas u jutarnja molitva, molitva s kojom crkva započinje dan, moli kako Gospodin očituje svoju moć i veličinu oproštenjem i milosrdjem. I to zapravo je ono što i ti ja slavimo danas. Po feštu Svetog Mikaela, kako Gospodin pokazuje svoju moć da tebe i mene spasi, da i tebe i mene dovede u vječni život. Zbog toga ova čitanja želi prije svega uputiti nas kroz ova, Gospodin želi kroz ova čitanja uputiti nas da možemo shvatiti kako Gospodin želi i s tobom i sa mnom, kako Gospodin želi pokazati ta ljubav, a prije svega, draga braći i sestre, svjesni da Gospodin nas voli, onda kako bi mogli danas razmišljati o ovom evanđelju? Kako bi mogli? Što znači ovo evanđelje? Što znači ova čitanja danas, koje su ovako čudna? Kako te ruka sablažnjava, samo reži. Ako te noga, draga braći i sestre, ovo prije svega ne moramo shvatiti doslovno. I niti kao jedan moralizam. Što je moralizam? Moralizam je da ti i ja, svaki od nas mora nešto napraviti kako bi se spasio. Jer ako ti ne moliš, ako ti ne dođeš u crkvu, ako ti sagriješiš, onda ćeš ići u pakao. Ako ne, draga braći i sestre, Bog ne želi da i ti i ja živimo u jednom moralizmu, nego u slobodi. Jer ljubav je slobodna. Ljubav ne zahtijeva. Zbog toga Gospodin danas ne zahtijeva ništa od tebe i od mene. To je jedna stvar koja je prekrasna. Jedna stvar koja i tebe i mene može dovesti u veselju. Jer onda znači da ne moraš ti se truditi, nego to je jedan dar. Jedna milost koju Gospodin tebe i mene daje. Zbog toga danas Gospodin kroz ova čitanja, govoreći nam o svojoj ljubavi, nas želi pripremati za jedno poslanje. U prvom čitanju smo slušali kako neki ljudi u izraelskom taboru prije su počeli propovijedati kao bez, pod navodnicima, dozvolu Mojsija koji je bio glavni. Ovo proroštvo, a znate da svaki od nas u krštenju, kada se dijete krsti, kad se beba krsti, ili neko kao odrasli, jer isto ih ima, gospodin je svećenik posle, preko pomazanje pomaže dijete i govori da će postati svećenik, kralj i prorok. Draga braći i sestre, proroštvo. I ti ja smo poslani postati proroci. A što je biti prorok danas? Što znači biti prorok? Govoriti nešto prorokovati za buduće, zaznati što će biti u budućnosti. Ko ne, draga braći i sestre, proroštvo je ljubiti, onaj koji ljubi. Prorok je onaj koji ljubi. Onda, zbog toga ti ja smo pozvani danas ljubiti. I na koji način? Ako imamo tu, ako prekrasni križ Isusa Krista, poput njega, da možemo i ti ja poput njega ljubiti na isti način. Ljubiti svoju ženu, ljubiti muža,
Ljubiti svoju djecu, svoje roditelje, prijatelji, i oni koji je s tobom na posao. Koji je s tobom na posao. Tvoj šef. Tvoj šef isto na posao. Biskup. I biskupa. Svaki od nas. I ja isto. Svaki od nas je pozvan ljubiti na isti način. Svakoga. Zbog toga, draga braći i sestre, kako bi mogli ljubiti na takav način, bez zahtijevanja, oproštenjem, milosrdjem. Draga braći i sestre, trebamo snage. Zbog toga danas slavimo našega zaštitnika, Svetog Mikaela, i po njegovom zagovoru molimo da kao i on služi Bogu, tako da i mi možemo i na isti način služiti jedni drugima. Unutar naših obitelji, unutar naših sela, našim firmama, svaki na isti način. Da možemo živjeti ovo evanđelje. Jer ovo evanđelje, draga braći i sestre, jedna stvar govori nam o jednoj borbi. O jednoj borbi koju imamo, koju živimo i ti ja. Jedna borba, jer ovo evanđelje nije, kako sam rekao prije, da shvatimo to doslovno. Jer ako bi shvatili to doslovno, ako bi rekao Isus Krist, ko govori loše o drugima, neka odsjeci jezik. Ja mislim da tu, ne znam da li bi iko sutra progovorio. Ja ne, sigurno. Ja sam zdrav. Ili ako loše razmišljaš o drugima, bez glave. Ja ne znam i crkve koji bi izlazio. Ne znam. Ja ne znam da li bi uspio. Ne znam. Draga braći i sestre. Zbog toga, ovo evanđelje, iako izgleda ovako, ne moramo to shvatiti doslovno. Nego, govori nam u jednoj borbi koju imamo i ti ja, unutar svoga srca. Znači, želimo vršiti dobro, jer niko ne želi napraviti loše stvari. Mislim da tu niko ne želi napraviti loše stvari, nego da napravimo sve kako treba, savršeno, da nikad ne pogriješimo. Ali, govori Sveti Pavao da imamo jednu borbu unutar nas, borba protiv grijeha. I to smo svjesni, draga braći i sestre, da iako bi htjeli svi napraviti dobro, čak i kad si kući, čak kad ti niko ne smeta, čak i kad si sam, zamisli da napraviš ručak, ređeš krompire, uhvatiš prst i te nešto pobjegne. Draga braći i sestre, mi smo slabi. Govori nam o toj borbi koju imamo i ti ja stalno, svaki dan. Ali od toga radosna vijest danas u ovom feštu koji ti ja slavimo je da Gospodin nas prašta. Gospodin nas ljubi. Gospodin ne želi da i ti ja živimo pod teretom grijeha ovako žalosni, nego kršćani su oni koji živi radosni, oni koji živi u veselju, oni koji se vesele i znaju da iako su slabi, draga braći i sestre, iako i ti ja smo slabi, Gospodin nama pomaže i prašta i ljubi. To je kršćan. To su sveti. Sveti su ljudi koji, iako su slabi, poput Sveta Augustina, Sveti Pavao isto koliko puta je govorio u pismima da je slab, da uvijek bio težak, imao težak karakter, kaže. Da nije mogao se podnositi s nekim godinu dana. Nakon godinu dana već više njega mogao više podnositi. Kaže da je imao težak karakter. Ali zašto je svet? Jer je dopustio da Bog djeluje preko njega. Draga braći i sestre, što bih htio na kraju ove svete misije, da imamo i ti ja u svoga srca stav, da želimo da Bog djeluje preko nas. Da djeluje preko nas. Iako znamo da smo slabi, da smo grešni, ali znamo isto da Bog je velik. Da Bog, kako sam govorio na početku, na jutarnja molitva, današnja od crkve, da Bog očituje svoje moć preko oproštenje i milosrdje. Oproštenje i milosrdje. Ne sudom ili kaznom, nego milosrdje i oproštenje. Daj Bože da svaki od nas može i to živjeti danas, unutar svoga srca. Da možemo vidjeti kako Bog danas preko ovu feštu tebe i mene traži, tebe i mene voli i hoće da po zagovoru Svetog Mikaela da možemo stvarno poput njega služiti Bogu svaki dan našega života i pušati vječni život unutar našega srca. Cari fratelli e sorelle, sono due parole, questo Vangelo, queste letture che ci vogliono incoraggiare in questa giornata, la giornata della nostra festa parrocchiale.
Per questo oggi noi tutti siamo gioiosi, tutti siamo vestiti belli, siamo pronti per fare festa, per tutto. Perché? Perché sappiamo che Dio ci manifesta, come dice la preghiera della Chiesa, il suo potere attraverso il perdono e la misericordia. La misericordia che ha interessante la radice con una parola ebraica che è la matrice, la materna, no? Quello che c'ha la donna, perché la misericordia è la rigenerazione dell'uomo. Ogni volta che ci confessiamo, ogni volta che torniamo a Dio, Dio ci fa nuovi, anche oggi. In questa festa Dio ci vuole aiutare, ci vuole fare nuovi, che possiamo sperimentare la gioia, perché il cristiano è colui che vive nella gioia, non nella tristezza per i peccati, per la croce, no, nella gioia perché sa che Cristo opera nella sua vita. Per questo, cari fratelli e sorelle, in questa giornata di oggi che celebriamo la festa del nostro protettore, San Michele, allora lasciamoci come lui, ecco, che possiamo seguire Cristo, che possiamo servire Dio ogni giorno della nostra vita e possiamo sperimentare l'amore di Dio oggi nell'intimo dei nostri cuori. Sada možemo ustati i ispovijedati svoju vjeru. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega, rođenog od Otca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, istovitna s Otcem, po kome je sve stvoreno, koji radi nas ljudi i radi našega spasenja, sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom. Raste također za nas pod Poncijom Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsnuo treći dan u Svetom pismu, i uzašao na nebo, sjedi desne Otcu, i opet će doći slavit suditi žive i nemrtve, i njegovo kraljevstvo neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Otcem i Sinom skupa časti zajedno slaviti, koji je govorio o prorocima, i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu ispovjedamo i krštenje za oproštenje grijeha i čekajuće slučaj mrtvih i život budućega vijeka. Pomolimo se, draga braći i sestre, stvoritelju svih vidljivih i nevidljivih bića. Neka sveti Arkanđeo Mihael odnese ovu našu molitvu pred sveto lice Božje. Molimo sa riječima svi zajedno, Gospodine, usliši nas. Gospodine, usliši nas. Daj svoj crkvi, Gospodine, i svim njezinim pastirima u pomoć pošalješ čete svih anđela, molimo te. Gospodine, usliši nas. Da našim vladarima podariš darove Duha Svetoga, kako bi donosili zakone i uredbe u skladu sa tvojom svetom voljom, molimo te. Gospodine, usliši nas. Per tutte le nostre famiglie, la presenza dei tuoi arcangeli le custodisca nell'amore e le accompagni sulla via della contemplazione del tuo Figlio diletto, noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per noi qui riuniti e per i nostri benefattori, Padre, apri i nostri cuori alla grande gioia di essere partecipi del convito eucaristico in comunione con gli angeli e gli arcangeli, noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Tutto questo te lo preghiamo per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. A te, Signor, leviamo i cuori. A te, Signor, noi li doniamo. Quel pane bianco che t'offre la Chiesa è il frutto santo
pripada sva čast što je iskazujemo anđelima koji su tvoja vjerna slika. Njihova usvišena ljepota očituje tvoju dobrotu. Po Kristu, našem Gospodinu. Po njemu tvoje veličanstvo hvali mnoštvo anđela, a njihovo se klicanju i mi pridružujemo kličući zajedničkim hvalospjevom. Svet, 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 Gospodin Bog Sabaoth, puna su nebesa i zemlja tvoje slave, hozana u visini, blagost čovjek koji dolazi u ime Gospodnje, hozana u visini. Uistinu, sveti Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo da grosom Duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, ovom uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kališ, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovaj kališ moje krvi, novoga i vječnoga savjeta, kojem će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Tvoju smrt, Gospodine, namještamo, Tvoje uskrsnuće slavimo, Tvoj slavni dolazak iščekujemo. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja. I zahvalimo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas pričetnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u njemu. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši je u ljubavi, zajedno s papom našim Franjom i biskupom našim Ivanom i sveokupnim svećenicima. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svi koji preminuše u Tvom smilovanju. Privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavredimo biti sudionici vječnoga života. S blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi. Da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi, Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Amen. Mi se zovemo i jesmo djeca Božja, zato punim pouzdanja molimo. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam dugove naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivno miru naše dane, da s pomoću toga milosrđa budemo svakda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nevjera, čekajući blaženi nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista. Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vjekove. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima: mir vam ostavljam, mir vam svoje dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja.
koji živiš i kraluješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnje bio uvijek sa svima vama. I s duhom tvojim. Pružite mir jedni drugima. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Evo jaganjica Božeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na Božju ljubav. Gospodine, Nisam dostojan da uđeš okolo moj, nego samo reci riječ i ozdravit ćeš duša moja. Quiero Cristo, hermano. Quiero Cristo. Quiero Cristo. Quiero Cristo. Quiero Cristo. Quiero Cristo. oh Dios, spasonosna, što otvaraš nam širom raj, sve trvanja su ponosna, ti jačaj nas i očuvaj. Ti jačaj nas i očuvaj. Gospodinu trojedinom, nek bude slava vječita, koji život vječni uslom u rajskom domu nekada. U rajskom domu nekada. Amen. Ovim odajstvom navještamo slijed Gospodnji. Obnovi nam duh i tijelo, da spremno prihvatimo trpljenje s Kristom, te budemo njegovi suvaštenici u slavi, koji živi i kraluje u vijeke vjekova. Amen. Tako, draga braće i sestre, na kraju zahvaliti svima vama koji ste prisustvovali svetu misu, onima koji su i pripremali i uredili crkvu kroz čitavo ovo vrijeme, koji su kupili stvari, ono koji isto su pozne pripremali nešto da se okrijepimo svi zajedno, poslije svi na kraju svete mise, nakon blagoslova smo pozvani svi da se zaustavimo, da nešto popijemo zajedno i nešto pojedemo, da radost ne bude samo tu na misiji, nego da poslije i da nastavimo. Vi isto htjeli poslije, nakon svete mise ćemo ići vani, ako hoće ćemo zahvaliti za ovaj kip i onda ćemo imati još tamo vani dvije riječi o kipu koji je prekrasan. Šta još? Isto našoj domaćoj televiziji zahvaliti.
buongiorno a tutti. Jenny Bassanese, papà di Perellici, mamma di Medizi. Sono capitato per caso in questo bel posto e mi sono detto, ok, facciamo questo regalo alla parrocchia, perché mia mamma veniva a giocare qua nei Calanchi da piccolo. Abbiamo avuto questa fortuna qua. Allora, questa celebrazione, la benedizione, verrà caricata a YouTube stasera. Basta cercare Santa Messa Sterna, Sveta Misa Sterna, San Michele, 29 di settembre. Tutto qua. Mi auguro, Dio piacendo, che sia la prima di una serie. Questa sarà caricata nello streaming. C'è una televisione cattolico-cristiana che grazie a Dio esiste in Friuli, a Trieste, e si chiama Mater Dei Christian TV. Lo trovate in Google, in YouTube, in streaming. E trovate tutte queste cose qui, compresa questa. Però in YouTube lo trovate specificatamente questa celebrazione. Mi darà la traduzione Don Rafael, tanti auguri a Don Rafael. E mi darà la traduzione, lo scriveremo anche in croato, in lingua croata, così bilingue si trova. E grazie, scusate il disturbo. Moći ćemo reći da smo bili na televiziji. Svima vama želim ugodnu nedjelju. Primite Božji blagoslov. Gospodin s vama. I na kraju svete mise, ne znam gdje je ostavio Fiorentinu, ova kutica. Je, super. Na kraju ko hoće da može pomagati, ako neko hoće pomagati slobodno, jer smo, kako se kaže, ubio sam se. Smo naručili nešto sa jesti, nešto ozbiljno, jer mi smo ozbiljni ljudi. Tako da, ako hoćete sudjelovati i pomagati, neko malo jedan dar, neko možete u kuti baciti, da možemo svi zajedno sudjelovati. Gospodin s vama.